Matijong ni phaying koyar ni Karbi Anglong rong supi di Phu Recreation Park along Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong YouTuber atumno an chingrum si ingdeng pho kecho Karbi Anglong YouTuber meet up hingkan suri hinira ing koyar pli ke paman pon jai mega ting pen ada por phai kepen pangcheng pon nona kai lakte social media kai lapen jong si penang an awi kimia tum YouTuber chingpu pen ki ong dong YouTuber pen ta ali chipadwa tumta aphai do piglo lason si Karbi Anglong ta YouTuber kangpu aphai bat bom pen YouTuber atumta isi kachingro mahong jai donang jipu akimang pen kedam tang ningkan suri hinira presir ke baningkan di Phu Recreation Park along chingrum pangcheng ponlu talon ma bang bong si pineng an ki ingdeng phoki chok si tamik talon ponlu pini Karbi Anglong YouTuber meet up chun bang Christian Teron pen pherang kya thengno nang pachini dun ke inota bang phujong si YouTuber che manji pulotang te afrangsi ki claim ke dam chipaduk ke nang sot lapen YouTube pen ali chipalong ji pulotang te kai ke ta ason kelang mimi lapen munit aning kaparong lapen kaprek sitame video upload pom nang ji anparta Karbi Anglong YouTuber bidisar mukrang beki et pen puthot pherang kya thengno kaning je pon ki YouTuber ka chiman ke jasemet pet ki ui kimia tumsi ke ong lasi mei sitame ui kimia tum ansi chitong ponchot do lasi ili tum yong si YouTube pen ale chepalong ji protang te kai kita kathera ka phiria bangke panungku pensi oson si rat ke paklang thong thejima labangso mangpon nang jiputa ningje pon bangso maya long al Karbi Anglong YouTuber meet up bidisar harmony be bidisar mukrang beke et chunbang Christine Teron thengtom tiso amparta penang an YouTuber atum pen chitong dun si mesen pen me pachut ponlo tom ladak Recreation Park kijui patu klaman lo nilitum indeng pho Karbi Anglong YouTubers meet up padupon nilitum kacitong anke kadu kaweta YouTuber side lo YouTube long kaciklang akorteng dia tum side lo ala se alang nitum pen pini kacing rumah bangka ala tum ning ceparong lapan kisi bange bidi sore cepi koson si YouTube long kepaklang nang jima lapan ke litum kepaklang atelen paklang pen rada tum koson si ning hangi ma lapan ke hai pan koson si kacing tur ponima la YouTube ahong jai long bang pen la so pan si nilitum cetan pon lo lapan ke latak hai pan keceklang jot kali lapan ke litum ali puisi hini ke long ponji puta litum koson si long iman lapang so lam ta litum cetan pon long lo lapu advisor ka hai tum nang cetong dun akai mukrang be ke akai harmony be lapan ke nang cetong dun de tum ta asai du umat exam num ta do as advisor cultural alang litum ta do lapan ke sponsorship alang litum ta duo la salang litum hanta ningarong piglo la pini la bang so YouTubers meet up ke paman pon along nile to mahin pen methang pen chirung pon lo la pen dorde pope bang ke Nixik family YouTube channel hin pen si nang pador dun derlo la salang litum hanta nile to mahin YouTubers to an pen tai la churu pa lo la pen ke kado ka ve nang lang arat tumta ke subscribe dun fan ka humri dun hanta nile to mahin pen chuningri dun tar piglo la nile tum kacheng wa elam ke la hen lo kamu kecekhan son si la tum kasih hung pot kayu pan lapan ngetar biar kayu pan kami konsen ini pan sistem apa pun lapan lan bang ke alang itu mahin le nang patan pantunak nili kin pan ke lan bang ke Karbi Anglong YouTuber meet apa bang ke geng lo si dadak ke kopini bini alam cetan lah bukan kasih meter bang kan itu jirpi yang bong cinggung lah punya ansan curap puri lah buat panco kasih meter bang ke kita langsung curap puri yang bong tetapi itu pun karena kemudian sini alam bidi sore kita nang tega sabtu amu ke macam tu sabtu kan macam tu pati rumi ka sab kamu jod bopo besar tu je kasi itu dah semeter ke thang bang galalo itu kalau kita ni ranung ciklang ke depo ciklang tang lu ke di sana di sab ratu tadi padok dan rat amali ke pedu song ni bori nang itu cekan tibung lo kami ni tumta kado we siarta song si bang ya semeter YouTuber along ani hang tamya ke sab mani hangi mani tu parsi ni hangina siarta ta dume kanglan ko tapi kelili kasonta lupa kita duduk audian ini masih la solong kerat kita na pakai itu ini kita la pwede kita kami kan cepat yang beli macam ini bori pon bom lu dan di sore bang ke rar kita kami nak bom ni ada aku komen section tadi ada sebentar lah itu di sore kita amai je sebentar bang lalu ada nang itu lain info kami YouTuber meet
nami tu kupiah timang gitu bang. So Lalo non ke piuthe long lang lo pulo nante non ba ke social media akai no di mate nante mane ke par ko dia ta mo bi so magazine lang ra so ako ka clip cara so mangga to si kan so ne lang la ini YouTube lo Instagram lo so di mo la mati sia por hut kar geng long ta me la son si YouTuber nang man mang dop pi lo chan pi lo mane la puni jangkar yang long na la puni hang na son ta taksi amat son selam mo mang bo masih itu malas wang bong si beta masih la pulo itu kata ko iklem kita besi itu iklem kita video ka selam ni pegang kita upload tu YouTube bong itu ta isi tanpa son itu ka cingrum cepat ciminang ho uber sini itu ka cingrum ke ceng he nikan suri nira info nikan pen adin ta ka malo ho ya pun nikan po to ka ta kini kita ko bisa itu bang anu pang. ini ke abinawa kini tu ke bang pokoknya papat ini tu he itu kata ko ali sa teng kon tame non mat ke bang kiam ni la sona andeng si ko itu tani ke bang ni ko non ke la social media yang tak sang club na tangka do kan ke mai tu kan nang grup e paman na Facebook pen la YouTube kan ke kita ke abinong ada bang ke tangka ke long kicu pajo iki claim puru tang ke YouTube help non mate YouTube long ke isi aki joy tadu hai YouTube long ke video upload tadu ini to isi monetization na leng bang ko सबसे पहले kita miri review bang lapen non bang ke Facebook long kami la sobar sai bang upload lo ini reels dan kami ini video upload dan kami lapen parta aku ala foto upload dan ta la so isi ari ini dulu lapen komande dan tangka ke video la sobar sai tadu tetapi aktif sum big bang tu Facebook long bang Facebook bang aktif siksa kamu application sistem siksa ko itu sih tegam long kami langsung angdeng coba par jet tegak tumang tentang tenon di bagi bang long lo lapen cium pilu kar long lapen lain kata ya bang ke di sore lah kita tumen cepat coy sore lo bete kunci lapen ke YouTube long mata tu lapo how to monetize Facebook page langsung di lang mangkom te coba coba lapen au ka hok lo Facebook along talong lapen ke YouTube long ta long tangka bang long pot ke long tandang ngai putih ke long mang si mane ngap jatai mane ong cetai lah